چما همالین بری خدا شانو اش دست بکید يعني دەستپێک سوتفاک بوو ڕاستی هەواڵن هەبوون مە پەروەردەی زمانی کوردی بهەورت دیت ئەسکارم وا بێژم ئەفکارێنشخوا شەفزانە ئەو ژی شانۆگەرە بچەقی سۆلین هەبوو شێرین هەبوو ئەو ژی ئەندامی کۆما شانۆ بوون وا بەحسا برۆڤێ خۆتکردن بەحسا دەرسی خۆتکردن جارنا برۆڤ دەرسامەی کوردی دێنێک من حسیام وڵە برۆڤاتکردن تەماری ناچێتکن مەراق کرد کاڤ ینی ئەف دەرن کودێ و چه هەیە شانۆ چیم وڵە بەحس ژمارکردن گۆ کۆمەک هەیوە وێ دەرێ پرۆڤاتکردن نێزیکی مالاوەیە ئێمە گۆ تەمام کام دەستورە جا خۆ باوی خۆ بخوازن پشتڕی جام بەریارێ بدەن ئەم جوجە بوون ینی وێ چاغێ 14 ساڵی بووم وێ چاغێ ئەس باوەرم ینی هەریزێ دەست وێ چاغێ 14 ساڵی بووز باوەرم متخواست ez herim bibînim ka ew çi dikin yanî çend rojê destpêkêm dîm ya walla temarînê riyada çê dikin yanî ez hatime ez bimeselînim wilo ez gelekî mutehemmis bûm midî mesele newlo yanî newlo hêsanî û ne hema tê herê tê yekser derbasî şanoyekê bibim heta wilo hinekî ser hevdanî û em yanî tu ciwan yanî tu destpêkê wilo fêm nake ka perwerde wê çi qasî dirêj bike wê çawa bi ئەو حەزکردنا هەنێ li cem me di wê perwerdeyê çê bû rastî yanî wek min ser got mamoste Ebdirehman ew tovê çanû di hundirê me de çand yanî wek her çar pênc keçekê ku em xwişkê hev bûn em di vê komê de bûn ez di qorzîkekê de rastî di birova dest qorzîkekê de bû timî wextê temarîn jî çê dikir qorzîkek hebû navê qorzîka hemalîn bû li wê derê kar dikir yanî ez gelekî şermok bûm ji ber vê yekê ez bêjim mamoste Ebdirehman kedayî hebû yanî ji keçek ku di birova dit qorzîkekê ma ji bo mamosteyê nebîne nebê rab temarîn temrînekê çek yan jî monolojekê bêj em gihan asab em derkevin û monodramekê birêve bibin